Reka mbifurize kugira ibihe byiza abakunzi mwese ba Isano Media, nizere ko aho uherereye ahariho hose umeze neza. Tugarukanye amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro, amakuru ya showbiz muba mutegereje muri benshi. Turi buhere hano mu Rwanda, tukaza kunyarukira muri Afrika muri rusange ndetse no ku isi hose. Na makuru mwateguriwe nanjye Ihirwe Rabia. Tuyahereye mu Rwanda, Meddy usanzwe ukorera umuziki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamenyekanye inkuru yuko igihe kigeze kugira ngo yandikwe mu bitabo by'abagabo barushinze imbere y'Imana n'abantu. Inyarwanda iti yabonye inkuru yizewe ivuga ko tariki 21 Gicurasi 2021 Meddy n'umukunzi we Mimi bazakorera ubukwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi na makuru anavuga ko ababyeyi ba Meddy bazajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushyigikira umuhungu wabo. Meddy agiye kurushinga na Mimi mu gihe hashize amezi hafi 3 amwambitse impeta ya fiançaye. Mwibutse ko Meddy yakundanye na Mimi nyuma yo kumwifashisha mu mashusho y'indirimbo ye yise Ntawamusimbura, no ku rukundo rurakomeza kugeza ubwo Meddy yazanye umukunzi we mu Rwanda ndetse anamwereka ababyeyi ubwo yaraje mu gitaramo cya East African Party 2019. Bruce Melody uri kubarizwa mu gihugu cya Tanzania ku munsi w'ejo hashize yashyize ifoto imugaragaza mu biganiro byihariye n'umuyobozi w'ikigo cy'itangazamakuru gikomeye muri Tanzania cya Clouds Media. Gusa nubwo nta ruhande na rumwe rwatangaje ibyo bavugiye muri ibyo biganiro, uko ari babiri bagaragaje ko bishimiye guhura n'undi, aho bose babyerekanye ku mbuga nkoranyambaga zabo. Usibye kuba Bruce Melody ari muri Tanzania, guhura n'abantu batandukanye bafite aho bahuriye n'iterambere ry'umuziki we, hari n'amakuru avuga ko ari gutunganya amashusho y'indirimbo ateganya gusohora mu minsi iri imbere. Umutesi Leya wamamajwe n'abahanzi bakomeye barimo Alikiba agiye kwerekeza mu gihugu cya Tanzania guhabwa ikamba. Leya waruhagarariye intara y'Amajyaruguru muri Miss Rwanda 2021 yari umukobwa ushyigikiwe n'abahanzi bakomeye hano mu Rwanda no hanze barimo Alikiba wo mu gihugu cya Tanzania, Weasel mu gihugu cya Uganda na Tina wo mu gihugu cy'i Burundi, ndetse banagiye berekana amarangamutima yabo bwa mbere muri iri rushanwa rya Miss Rwanda 2021. Umutesi Leya mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda yemeje ko ari ukuri ko afite abakunzi be bo mu gihugu cya Tanzania bamubwiye ko bamufitiye ikamba, gusa avuga ko atarabipanga neza ngo ajye kwakira ikamba bamuteguriye. Leya yanemeje ko nta kintu kinini abatsinze bamurushije uretse amahirwe, kandi ko ariko Imana iba yarapanze. Nubwo hari amazi iminsi havugwa inkuru z'uko Munezero Aline wamenyekanye muri Bamenya series nka Bijou ko yaba yariyongeresheje bitewe n'uburyo bw'imiterere y'umubiri we asigaye afite. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Isimbi, Bijou yanyomoje ayo makuru avuga ko atigeze yiyongeresha ndetse kandi ko nta n'imiti akoresha, ahubwo ko ari umubyibuho usanzwe uterwa n'ibiryo arya, kandi ko igihe kigera umuntu agahinduka. Mu cyumweru gishize nibwo Nemeye Platini wamenyekanye mu itsinda rya Dream Boys, ubu akaba asigaye yitwa Platini P, aherutse gukora ubukwe n'umukobwa witwa Ingabire Olivia. Mu kiganiro yakoze akaba yagiye agaruka ku bintu byinshi bitandukanye abantu bagiye bibaza ku bukwe bwe. Platini yavuze ko mu kiganiro Platini yavuze ku bintu byinshi birebana n'uko ubukwe bwe bwagenze. Avuga ko mu bintu bitamushimishije mu bukwe bwe ari uko butatashywe n'abantu benshi bitewe n'ibihe isirimo byo kwirinda coronavirus. Avuga ko impamvu ubukwe bwabo bwabaye ibanga ari ukubera ubuzima bw'umugore we, kuko we ntabwo amenyereye ubuzima bw'itangazamakuru nk'uko Platini abubamo umunsi ku wundi, kandi ko burya ubukwe ari ubw'abantu babiri. Asoza avuga ko ikintu yakundiye umufasha we Ingabire Olivia ari uko ku munsi wa mbere bagirana ibiganiro we yahise amenya ko azamubera umugore, kuko yasanze bahuje byinshi, harimo nuko adakunda ibijyanye no kuba umusore yaterera ivi umukobwa benshi bakunze gukora muri iki gihe isi igezemo.
twerekeze mu gihugu cya Uganda. Umuhanzikazi Winnie Mwangi ukunze kumvikana mu nkundura zihangana ry'ufite ikibero gihebuje hagati ye na Desire Lusinda nawe uri mu bazwiho kwiyambika ubusa. Winnie Mwangi ubarizwa mu nzu ifasha abahanzi Yesonza Avenue yongeye gutungurana ashyira hanze amashusho abyina yambaye ubusa buri akaba yayashyize ku rukuta rwe rwa Instagram rukurikiranwa n'abasaga 900,000 maze nyuma y'ayo mashusho yandika hati uko ikirere kikugeza muri Uganda. Muri make yarashatse kugaragaza ko ubushyuhe bugize Uganda. Muri 2015 Winnie Mwangi aganira na breezy.com.ug yabajijwe impamvu asigaye ashyira hanze amafoto agaragaza igice kinini cy'ubwambure bwe, avuga ko ari we uzi impamvu abikora yirinda kugira ikindi kintu yongeraho. Winnie Mwangi yakunzwe mu ndirimbo zitandukanye nka Kwata Esimu, Matala, Jangu ndetse n'izindi zitandukanye yagiye akorana n'abandi bahanzi batandukanye. Kadukomereze mu gihugu cya Kenya. Ibyamamare byaho byifashishije imbuga nkoranyambaga baratakira Perezida Uhuru Kenyatta ko bakurwa muri guma mu rugo kubera ko nta bundi buryo bafite bwo kwita ku miryango yabo bitanyuze mu byo bakora. Nyuma y'itangazo Perezida Uhuru Kenyatta aherutse gusohora rishyira intara enye n'umujyi wa Nairobi muri gahunda ya guma mu rugo, nibwo bamwe mu baturage b'abanyakenya ndetse n'ibyamamare batangiye kugenda bagaragaza kutumva kimwe na guverinoma, ndetse bimwe mu byamamare byaho byatangiye gukoresha hashtag yasakaye ku mbuga nkoranyambaga zo muri Kenya ivuga ngo igihugu cyacu gikurwe muri guma mu rugo, #UnlockOurCountry. Bamwe mu bahanzi harimo nka Will Paul yagize ati umubiri ukenera ibyo kurya kandi ubibona ari uko ufite amafaranga, kandi amafaranga aboneka iyo wakoze. Khaligraph Jones umuraperi ukomeye muri iki gihugu yagize ati mubwire Perezida afungure igihugu. Naho Meja wamamaye mu ndirimbo yitwa Tutawezana nawe ati bwana Perezida dukeneye gukora akazi kubw'imiryango yacu. Ibi bintu byo gufunga, hari abakozi bo mu tubari, hari ababyeyi barera abana babo bari bonyine, hari abahanzi, hari aba DJ, hari ba nyiri tubari, hari abantu benshi natwe tutiyibagiye dufite imiryango yo gutunga. Ibi bintu bituma hagati y'ubuyobozi ndetse n'abaturage hazamo itandukaniro rikomeye cyane. Reka uyu Meja ari nawe tunasorezaho dukomereza amakuru yacu mu gihugu cya Nigeria. Nyuma y'iminsi mike bivugwa ko Davido ashobora kuba ari mu rukundo n'umunyamideli ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hagiye hanze amafoto agaragaza Davido soma byimbitse uyu munyamideli witwa Meya Faye ubwo bari bajyanye mu kabyiniro. Kuva umwaka ushize hakomeje kuvugwa iyi nkuru ko Davido ari mu rukundo n'uyu munyamideli wo muri Atlanta, bikaba byaratumye guhera mu kwezi k'Ukuboza Chioma wabyaranye na Davido atongera kwambara impeta yambitswe n'uyu muhanzi. Gusa hagati y'aba bombi nta numwe urerura avuge ku mugaragaro ko yaba yaratandukanye na mugenzi we. Reka dukomereze nanone muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyamamare mu muziki Beyonce akaba n'umufasha wa Jay-Z yatewe n'abajura. Ikinyamakuru cya TMZ kivuga ko abo bajura babashije kwinjira aho Beyonce asanzwe abika ibintu bye bifite agaciro, bakiba ibintu bya miliyoni imwe y'amafaranga akoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo nzu ya Beyonce ibikwamo ibikoresho bitandukanye bijyanye na kompanyi ya Beyonce yitwa Parkwood Entertainment iherereye mu mujyi wa Los Angeles, ikabikwamo n'ibikoresho bye bijyanye n'umuziki n'ibindi bitandukanye bye bwite. Dukomeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umukinnyi wa film James Fox yatangaje ko agiye gusohora film ari kumwe n'umwana we w'umukobwa witwa Karine Fox usanzwe ari umunyamideli. Iyi film yitwa Daddy Stop Embracing Me izashyirwa kuri Netflix tariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2021. Mu byishimo byinshi James Fox abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yashyizeho ifoto imugaragaza ari kumwe n'umwana w'umukobwa we, avuga ko inzozi zo kubona akina filme ari kumwe n'umwana we zibaye impamo. Reka dusoreze kuri Snoop Dogg
watangaje ko ari kwitegura gushyira album ye nshyashya hanze, izaba ari album ya 18 kandi ko imwe mu ndirimbo zizagaragara kuri iyo album izashyirwa hanze ku munsi w'ejo tariki 2 z'ukwezi kwa kane 2021. Iyi album izabije ikurikira album iheruka gushyirwa hanze mu mwaka wa 2019 yise I Wanna Thanks Me. Ni naha dusoreje amakuru yari update kuri uyu munsi, tuzasubire ku munsi w'ejo. Mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibane namwe.